Bismillahirrahmanirrahim. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ıyık sancırası. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bin Abdillah bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdi Menaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinaneh bin Huzaymeh bin Mudrikeh bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan bin Ud bin Humaysi' bin Salaman bin Aus bin Baus bin Qamwal bin Ubay bin Awwam bin Nashid bin Hiza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Mahi bin Ayfi bin Abqar bin Ubayd bin Ad-Du'a bin Hamdan bin Sambar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ir'awa bin Ayzi bin Zishan bin Isr bin Aqnad bin İham bin Muqassir bin Nahid bin Zari bin Sammi bin Mazi bin İwad bin İram bin Qizar bin İsmail aleyhisselam bin İbrahim aleyhisselam bin Azar bin Nahur bin Saruh bin Ragu bin Falig bin Abar bin Şalakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh aleyhisselam bin Yarid bin Mahlail bin Qinan bin Anush bin Şith aleyhisselam bin Adem aleyhissalatu vesselam.